So uyabacela ukuthi uzazi ke ihlale phansi suka lapho ukhona kusho ukuthi uncane noma umdala noma thunga kanani woza sithethe indaba ngibonga igama lenkosi noma ngathiwa izono zakho zibomvu kangakanani ngibonga igama lenkosi ubabiza lapho bekhona abanye mhlawumbe bangababulali abanye mhlawumbe bakhonza abanye uNkulunkulu abanye sekukuningi ababenzile uma umuntu ethu uyasibona ubona kungafanele ukuthi abuyele kuNkulunkulu but uNkulunkulu emseni wakhe uthi wozani ninjalo sizothetha indaba because mina ngoNkulunkulu ngimdalile ngomfanekiso wami ngifuna ukuthi silungise ubudlelwane phakathi kwethu kanye nesivumelwano sasisibekile ukuthi ningabantu bami mina ngiNkulunkulu wena bovu nokuveza ukuthi noma ngathi isono sakho singakanani sikhulu kangakanani but uNkulunkulu is willing ukuthi eze uthi uze kuye nikoke indaba ngigama lenkosi so la uyaveza ukuthi uyena yedwa onamandla ukuthethelele izono uyaveza ukuthi uyena yedwa onamandla ukuthi arestore i-relationship ubudlelwano obukhona phakathi kwabo ngibonga igama lenkosi so la uyabacela uma ubacelela ukuthi abeze belungise indaba ngazi ukuthi yini mhlambe wena eqhelelisile noNkulunkulu kodwa namhlanje izothi uNkulunkulu is calling you uyacela uyakunxusa ukuthi woza sithethe indaba ngibonga igama lenkosi mhlawumbe kuyenzeka usengakholwa kodwa wajika endleleni wabuyela ezintweni zakho elithi iBhayibheli kuyamsiza ngani umuntu ukuthi azuzizwe lonke zonke izinto esizenzayo somhlaba zonke ziyadlula kodwa lahlele ukuphila kwakhe so uJesu namhlanje isayini wozani sithethe indaba aphelelanga ke lapho isenubudlelwane bakhe nomuntu ngibonga igama lenkosi lithi iBhayibheli sisayizoni uJesu wehla wafa ezofela izono zethu ngibonga igama lenkosi uNkulunkulu into ayenza lithi iBhayibheli waletha uJesu wasifela wathi ngomusa wakhe wasesikhiphe kumnyameni wasifaka ezweni lokukhanya namhlanje ngizopresenta uJesu ukuthi akekho umuntu owazi ukulungisa ubudlelwane bomuntu phakathi komuntu noNkulunkulu except uJesu ngoba uJesu indlela futhi uyiqiniso lithi iBhayibheli akekho oza kubaba ngaphandle kwakusho yena uJesu ngibonga igama lenkosi namhlanje ngizothi nje ekseni asike sizwe nani izwi kaNkulunkulu esimeme lakuyo efuna ukukhulumisana nathi enza ama-means ukuthi alungise ubudlelwane phakathi kwakhe nathi ngibonga igama lenkosi ulethile uJesu ukuthi uJesu ehle esiphambanweni ehle ezulwini wafa esiphambanweni elithi iBhayibheli wahlala 3 days emangcwabeni wavuka kwakho unqoba ngoba ngoba ithuna and sisibona ukuthi ukuvuka kwaJesu sibona usinikeze assurance ngoba sinethemba eliphilileyo ithemba lethu ehleli ezulwini ngasokunene sikaNkulunkulu usuku nosuku lesinusela ngibonga igama lenkosi and aqina usinusela lihleli ngomoya ongcwele ngibonga igama lenkosi so namhlanje ngizoku-invite ukuthi nangu uJesu ufuna ukulungisa indaba yakho phakathi kwakho noNkulunkulu ngibonga igama lenkosi ngiyacela sivala amehlo sithandaze baba wethu ongcwele uNkulunkulu nguyise wenkosi yethu uJesu Kristu